Serchhip cable network clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chiar tu lu sel chin himi khuchaklama changa bungrwa lo lu te endik na tur police checkpost Serchhip SAILIAM ko na SIAM chu pe feltoni in voina changin manchan ani Mizoram Sarkarin khuchaklama changa Mizorama bungrwa ronlu zinga dan phallo thil ron lak lu te a omle omlo enfiana tura anrua man Serchhip SAILIAM ko na police checkpost tur sakmek chu zo felto ani a helai huna checkpost siam tur hian Union Home Ministry achangin sum lokalin Mizoram Police Headquarters in estimate siamin departmental works an hatho ani a checkpost siam na atan hian Serchhip darnam VC 10 rampe in nikum sang ni somni pakhat October ni som pariat khan a hmun laia ma anlak channi in November 30 rachangin a building hisak ani he checkpoint he tunkar avo in February ni som pasari sang ni somni pahnia changin manchan anita a helai hmuna hian ni tin darkar somni palichung duty om tura ruwa manni in thoktu mi pali havildar pakhat le constable pathum om tura ruwa man ani a hmuna anria chil theidon ani Mizoram Police hian hmun ni Serchhip SAILIAM kon le si hmuya check gate an siam bel mek te hi Home Minister lal cham lian chuan tun hnai khan THAR theder tu te hna alo soi to a check gate pani te hi siam zo ani chep to a siam zo ani huna chuan kuwara ba ka dan phallo thil dang chi sang sang te phur an omle omlo endik chin ani ang ati ani Serchhip District Hospital THAR SAKNA tur vaibel se somni pakhat chu POWERGRID board chuan CSR changa pek an remti thu Mizoram Chief Secretary hna ashiatir POWERGRID Corporation of India board chuan Mizoram Chief Secretary hna Serchhip District Hospital khumza omna tur sakna tur sum vaibel se somni pakhat chu corporate social responsibility CSR changa pek an remti thu lekhathonin ashiatira NERT region Shillong chu MOU sign tu le achulang te boy pui tur an ni thu ashiatir bok ani Serchhip chalai polin an shwai tu pakhat manga RTI zona chana achanga alandanin Serchhip Hospital sak chatna tur hi Health and Family Welfare Department chuan Rural Electrification Corporation REC Corporate Social Responsibility CSR detail project siamin an lo thelu to a an DPR thelu ang chuan Serchhip District Hospital lenzong turarwa man hi square meters sangthum zasari somru pathum ani Kumza omna turni in ward shang heng male medical ward, male surgical ward, geriatrics ward, female medical ward, female surgical ward, gynecology ward, maternity ward, antenatal ward, newborn ward, NICU, pediatric ward, ophthalmology ward, ortho ward, isolation ward, private cabin, infectious disease ward te omturarwa mani in amun ngaya sakturati ani Kumar Abhishek District Board Sap ani lai khan theitop chwa in District Board Sap office achang po in CSR fund thidil ni in andil na eroshiat ani lo heti lai hian NGO Coordination Committee chuan Health and Welfare Department a hian book puirama sakni sete in aram din munte po an lo thlento bok Serchhip COVID-19 in zia omlam alapan hlei theilawa nimin khan Serchhip District ta HRIKAI THAR mi za somni pakhat mu belle anni Nimin khan Serchhip District ta COVID-19 shikai mi za somni pakhat set mu belle ani a nimina Serchhip District ta shikai mu te zinga somli pani zet chu SERCHHIPKHAWPUI chunga mi te anni Serchhip a shikai mu thar te hi pi ani venga mi som veng chunga panga New Serchhip veng lai le IOC venga mi pali ve ve chan mari veng din thar veng leisang veng le tuikhwa venga mi pathum cheu New Serchhip BAZAR venga mi pani le AOC veng field veng zozam veng mar veng le ramthlun venga mi pakhat cheu te anni hengbaka hian kholai lungkhwa a shikai mi somni pani hmuni in tenzola somni pakhat mu ani a chingchepa shikai mi som pathum mu ni bokin North Vanlai phaya pakwa thentlanga pasari pilera pali chhatlanga pani le siangtlang khwa a shikai mi pakhat mu ani bok Nimin khan Serchhip District ta shikai enkol dam mi somthum pani an ombelle a heti hian ni zan thlenga Serchhip District ta shikai mu to chu singkhat zathum somli pali ni in anzinga sangkwa zathum somri ate chu enkol dam ani to a hei hi shikai mu to achanga chutin za a somkwa point paruk pariate chu enkol dam ni to in shikai enkol lai zakwa somthum pariat omin mi somni paruk an boral to bok ani Serchhip BAZAR Welfare Association in District 2 te hna BAZAR KHAR saklo TURIN an NGEN
Serchhip District Borsa Pintun Naya Shilenga Vanga Red Zone Panzinga Serchhip Bazar Veng Atelavanga Serchhip Bazar Building KHAR Turati Ani Avangin Serchhip Bazar Thil Zwar Tu Techuan Bazar Hi KHAR Saklau Turangen Natsu Nimin Khan Borsa Nena Antlen Hemi chungchanga hian district thunei tu te chuan anlo ngai twale tur thu anlo shilti Bazar Welfare Association shwai tu te chuan soin ama ero chu until zor te chethei ani awangin Nimin Khan until zor abikin chumhe te chu thiar chwa tirni in Serchhip Bazar le achevel munrem changa anin zuar ani Serchhip District ta COVID-19 No Tolerance Week manchungin danzom lomi zani somruk pahni manin poisa choi TLINGKHAWM chu cheng sing ni sangriat zakwa atling Mizoram COVID-19 HRIKAI an punzela wangin Mizoram Chief Secretary in Ruahman na SIAM angin Serchhip District Board Sab chuan thu chwa SIAMin January ni somni paruk achang khan COVID-19 No Tolerance Week man ani a hei hi February ni khatachang man chunzom turin chulkar ni atan po seile ani he thu chwa bo zuina atan le CAB chataka zum ani thainan flying squad te dinin Serchhip pa team pathum le thenjol North Vanlai phai le chingchi pa te team pakhat cheu siam ani bok January ni somni palia changa February ni som pali thlenga COVID-19 No Tolerance Week manchung hian Serchhip Police te chuan CAB zom lo mi zani somruk pahni manin hengmi te hi dan an zom lo awangin paisa choi tir nga zel ani a an paisa choi TLINGKHAWM hi cheng seng ni sangriat zakwa ani COVID-19 No Tolerance Week manchung hian dan zom lo man omlo ni a omlova ni tin dan zom lo man tur omze in dan zom lo man tamber ni January ni somni pariata mi somni paruk zet man ani a ni khata mi som ayatlem man chum panga chia a ombok ani SERCHHIPKHAWPUI HELNA tura leido chu nakum sang ni somni pathum ma zo mantum ani NH54 in SERCHHIPKHAWPUI a HELNA tura kong lai meka SAILIAM luikora Cram Infracon Private Limited 10 leido na an tho mek hi meter za somnga achanga za somruk vela thui tur ani a leya hian arwala motor pahni tlan theina tur meter sari azaw ba ka asir ve a ke kal theina tur meter khatle point panga ve avain meter soma zawin do tur ani tuna hian lei foundation tur an khoi chan meka furwa tuitlak ma nge yin foundation chun chu peifel an be sei ani tuna hian lei chimlama foundation pakhat zok chu chun zo to ani a marlama foundation chun na tur chu lai mek ni in tuna changa hun reilo te chungin an khoi man don ani thoktu te chuan foundation chun na an zo hnu hian a lei ruang am tur chu khoi chho chan le an tum thu soyen hemi atana kor no khata leivung an chung chunga adawna tur vel an siam mek thu asoya helai hmuna hian na thoktu mi somruka changa somsari vel omekin company lama changin how to lu mi pariat velin an chuchil renga leido po nakuma zo man an be seiti asoi na thoktu zinga hian twal chung mi te po roi ani thu asoi bok NH54 Serchhip bypass rota helei do tur hi Mizorama leisei berber te zinga tel turangai ani a korchwa ta changa te a leisang ber tu te zinga mi ani bog tundin hmuna hian leido na chan tur hian thoktu te po an thok rip to hle a manwa le liu theilian tham tak tak ba ka cement plant lian tham tak le thirlam khoinam tur mun le a khoi tur bik te po sanglung takin helai hmuna hian anin khwar fel to ani kan hmu thei lo tui in che khol hi kan hmu thei tui siam tu ani awangin mitinin ihum halang ute in PHA department chuan mi puite angen PHA department Serchhip Watson division chuan mi puya zirtir na thu chwa hetiang hian an siama ro tui tla le hnuaya khol khom turin thingle mau ramngo te hum hal achula ro tui le tui na 10 million san sung sung lapnan ramngo ihum halang u kan TUIHNA le TUIHNA te alo tlem zel lova alo punzel kan du chuan TUIHNA siam tu ro tui le hnuaya khung thei tu hnim thingle ramngo te kan hum hal achul kan TUIHNA hian mel malian takanei chu alova thei lo mishing te hi kan ni a I in muchwak tharang u kan tu le fatita na chena tlak siam tur le tuingnei lo le thalera an omlo na tura mo phur tu chu nang le ke kan ni kan tu le fa ten min dem mai lo nan an tan I thokang u ke ni chuan kan chen meka keima ni anga ram nuam mun nuam tuihniang nara an ombe theinan ke le nang hi mo phur tu kan ni Serchhip COVID-19 sample ending na mun chu ZDU building a changin choma building hnunga son ani don
SERCHIP COVID-19 sample test mun ZDU building an honsu remchan zok na awangin SERCHIP medical complex achunga DCHSC building hnuai trauma building hnunga son anidona naktuk February ni sompariat sangni somni pani achang hian man chan tum ni in COVID-19 sample test tur te chuan helai hmuna hian pan to tur ani ang sample test hi sarkar pi sa chol le thatin inrin ni voin hi na ti lawa chuan thochan ni achanga inrin ni thlengin zingdar soma changa chonhudar ni thleng nei thei ani NIMIN Khan Legal Metrology le Consumer Association Shwai tu te chuan puka ste romal soma SDPO hovin SERCHHIP pa iron rod zuarte an endika standard size tlinglo engemosat an man SERCHHIPKHAWPUI chunga iron rod zorna dora iron rod zorte chu NIMIN Khan enfiani in Bureau of Indian Standard BIS in ani tur anga ati standard size phaglo tele ari zonga tlinglo te chu shal chwa theilo turaman anne Tunhaya Mizorama iron rod zorchwa Bureau of Indian Standards BIS in iron rod standard size tura arwaman ang phaglo zorchwa omnia shiat ani awangin SERCHHIP district borsap malagna in SERCHHIPKHAWPUI chunga iron rod zorna dor shang te chu police legal metrology enforcement staff supply department le consumer association 10 enfia turati ani angin NIMIN Khan SERCHHIPKHAWPUI chunga dor te enfia ani a hehuna hian iron rod zorna dor panga enfiani in nimina endik dor pali a iron rod zorna te hian BIS in standard size asoi chu an phaglo vek awangin the Legal Metrology Act 2009 section 30 angin man ani a dor pakhat chuan iron rod zorlai an nei lo lai ani thung Nimina heng dorte enfiana hian SERCHHIP SDPO Castero mal somale Legal Metrology Inspector Johnny Zonun Moya Baka Consumer Association Shwai tu te antela heng dor shanga iron rod zor anman te hi shal chwa theilo turate ni in anman te hi 8mm bundle somthum panga 10mm bundle za sompali 12mm bundle somnga pakhat le 16mm bundle somnga paruk ani a SERCHHIP district borsap ne na report the lutin thutluk na an siam angin malag zui tur ani ang standard size phaglo iron rod shalle man hian sum engmosat a iral baka mason na tho shanga ani tur ang ni phaglo chinin chiana te po athlen theya hewang hian ani phung tur ang tiat ngei iron rod man chu apoi mo thu legal metrology inspector Johnny Zonun Moy chuan soi tuna iron rod ani tur ang ni phaglo zor anman te chu aswar tu te thiamlo ani ngot lo ti po soin straight po na machanga ron thon tu ten standard size phaglo an ron thon chinwang ani ti asoi hetiang hi aizol ma po an lo bai pui to thu le iron rod engmosat chu man alo ni to thu asoi bok ani Pulalrem rata sailo SDO sadar na thial chuan na thial district chunga raltlan omna khwa pasari atlo na thial district chung tuichang ralkho pasari tarpho Koshi, Cherhlun, New Serchhip, Thingsai le Bualpui Asia, Myanmar Buaina Avanga, Raltlan Omna Kem Chu, Vain Khan, Pulalrim Rata Silo, SDO Sidar Chuantlo in, An Mamotia Enfia Baka, Fulo Tlang Turlaka, Invendan Turtepo, Kotlang Shwai to the Soipuin, at Hayang Angin Chan Pui Nangai Tuapui, and Niturtu, Ashil Bok, Ane. Raltlan te chu thamwang takle nun phung pa ngai taka om tura cha in Pulalrim rota sailo chuan har sana le mamu an nei te po an om na mun Raltlan committee shwai tu te hena shil thwai chin turin ati a India ramdan le an om na khotlang in real bol na te chu chataka som turin afui ba ka dan bo chha te chu dan mangve ka shem na pek chin an ni tur thu asoi bok ane Raltlan te chu har sana shang machona mani in le ram tlan chiat san anni awangin kong shanga anril ru thlanga chomdol ngai anni thu purem rata SDO sadar chuan soyen ko shang ten anlo chan pui le tuam hlom chin chu lom om ati thu asoya mizo nun zemoi takani ati Raltlan te po sarkar le midang te rin chan lovin mania in tuam hlom thei tura ngai tuan na tharnen thei top chwa turin afui bok ane Vuina Raltlan kem pasari an klona hian Raltlan zanga somrupakwa an oma heti lai hian district borsa pisa chinchia danin tundin hmuna na thial district ta Raltlan sangkha zathum somhni panga ombekin hengzinga hian chungkwa zathum somthum panga antel ani Khatizong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa theite chu ani e